NATO liikmesriigid on Eesti õhuruumi turvanud juba 2004. aastast. Viimased 4 kuud täitsid seda ülesannet Briti kuninglikud õhujõud ja pidulikul tseremoonial anti teatepulk üle Saksa õhuväele. Kõige tähtsam on liitlaste kohalolek Eestis, näitamaks, et Eesti on NATO osa ja kõik NATO liitlased on valmis kaitsma kõiki teisi NATO liitlasi. Eestimaa taevas pakkus brittidele mitmeid väärtuslikke töökogemusi. What we've found in Estonia is that the scramble rate has been a lot higher than what we traditionally do back in the United Kingdom. So it's been excellent to support our NATO ally here in Estonia, and it's been really good for us to respond, to react to all the aircraft that have been approaching NATO's airspace. Kolonelleitnant Jakobi sõnul said Saksa kaitseväelased väga meeldiva vastuvõtu osaliseks. Yeah, the most astonishing thing itself was the welcome of the people. I mean, we asked for something and it was done within a minute or a couple of minutes. And also astonishing was because I've never been up here in this area, the town of Tallinn and the people, how friendly they were. That was most astonishing.